Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak, salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Tikak ut tsakalak. Hain lish holomili katzolbal chiruli kutanain. Ninkoshla nakjalakbar. Na oksig hun rehebli nalebain. Lish taubali tikila lish banunkili chabil. Lish taubal barkwan li tsakal tiokat chakchish. Hayalinkil nakter. Angelak chirish hunak likaruli nakakwash taubal salajuam. Salish juam ut salish. Angeli apostol Pablo, joaquí isalish juame ebli rochben eblish komonchak. Holi niketen alchakre, nikesh kutcheku li chabi li sheshbanu chakebaan. Kaut, uchanrunu korush naubal naksheruchi el chubeh. Usa sheshkuli railal, abanana nakwan nakanaw nak sashkaba li esili kesh jalsh eheb chishkutzbal, li chabil esila li kesh tiki paan serak inkil, kiki tohretal kishtaweb nabaleb li tenamit. Toshik salihu Colosenses capítulo 1 versículo 23. Kaahkwinak kawa kayech ol sale paabal. Kau kablam ilakesh sashbenaan. Hokwi kau shakshokesh chi oy bening. Sashkabali chabil esilale rabihom. Haalish pukte simang reheb chishkhunil. Hun sut hun rubel chosha. Utli shakabam ilingwi la in lah Pablo. Chik angelak chiruheb chishkhunil. Le apostol Pablo yo chishkebalarin. Naklik Angela in liki shakabak sa shbenchan. Narak na siya nakishkulubash chol shbanunkil shbanak kisikeru shban liqaqua Dios. Ut sali versículo 12, reli capítulo 4, cuanco salihu Colosenses. Nashtiakwi, nashtaklash sailech o lach Epafras. Hane komon shmos li Cristo Jesús. Hunelik nashkesh chol chepatzbalchan sa eb lishtich. Renak kau shakshokesh chishbanunkil chitsakal chishkhunil li narach li Dios. La inin cholo bakwi li yal chirish nak ashal nekesh koshla. Huakwi nash koshla heb lach Laodicea ut eblach Hierapolis. Le apostol Pablo ki atinak chirish ani lach Epafras chan. Kunchak lach chabil kangelak kwi rochben le apostol Pablo. Mokokahta kwi kik angelak aran Colosas, kik angelak akwi sa eblitenamit nach manaksash junsu tamakwi Colosas, ho Hierapolis ut Laodicea. Ho kanak salihona lakesh kuli sej olehile in ebli igles, kahota nakwi nak kisao lish ole, shnaubal nak honeli kwankep sa lishtich ani lach Epafras. Ut karuchach ishnatiho kwi lach Epafras ari, shkabi nashjeli versículo 12. Renak kau shakshokesh chishbanungil chishkhunil chitsakal reru ho narach liqaqua Dios. Sho atinak chak sa hun reheb liqatzol bal shnume chirish arur narach nashche nak kau shakshokeb salish babal nak ma anita ek asin reheb kau au oqeb kama tanaho nak roqechal li ochoch kau shakshok sashnaach ut magata ek asin re haali narach shebal li atina inak kau shakshokeb salish babal chokela o akhilak kwiru litihok chikau chikish chikib ilqib. Lima usah kwink ni mahkwi lish kwankilal chishbanun kilib ar kwan narach ut kwila o inka kau shakshoko salikapabal relik chijal nakaan toshtan sa humpal. Salihu Efesios 6:10-18 na atinak chirish lish tiqib ankil lak babanel. Tiqib o maqirib rikin chishkhunil lish angelobali Dios renak shakshokesh chikau jiru le ra'linkil shban lachtza chan sali versículo 11. Utsalihu segundo de Timoteo 2:19 nashye chishkhunili na yaban kresh kabaleqaqwa chirisiakrib sa lima usilal. Yoko chishyebal
naqlaq babanel ángel ru naqtarisiri rubelish kwankila usaq queen uta inogoru chistawbal kahkui naqliqa kwanjik nakakuk rikin liqaqwa Dios naqliqa babal nasheeni rip rikin liqaqwa Dios nashyahkui qenaq tika qeshan hayna rahnashe naq lish'olaq babanel tukhretal naqtishtaw litikilal tsaqal chiru liqaqwa Dios nashyahkui naqtsaqalaq rujan liatinain tsaqal nimish kwankilal naatinak chirish chanrunaq usta inkana qanaw chanrunak ulmank liqaqreru usta ch'aqraq shpabankil abanan taqabanura kho'kishbanu chaq liqawa Abraham lishchukwa illi babal khonasheli santil huchirish tokhretal naq liqawa Abraham kishtawru naqchiru liqaqwa Dios ma ka liqaru ch'aq utnaqan litaqyoqre chishkhunil liqaru nashchechi kishqohop lishch'ol rikin hana linaraj liqaqwa Dios qikin choqela o poyanam ch'aq lishpabankil kwinkanaqil abanan choqrelaq babanel tentonaq tishpab chanjalil lishch'ol libarkwan liyo chishyeba liqaqwa Dios usta naqanawnaq ch'aq manaq taqapab raq naq mahungwa taqulmanq shbanaq choqela o maka lishyalalil habanchiru liqaqwa Dios kwan shyalalil chishkhunil ikarunashche ut hoganaqwi kishbanu li apóstol Pablo toqnaq li apóstol Pablo kishqohobaq kwi lishch'ol rikin liqaqwa Dios liqaqwa kishtzaqob resirikin chishkhunil ikbarkwan kishchechaq chirish nashcheqi Romanos 4:21 ashal q'oq ch'ol chirish naqli Dios kwan shkwankil chishbanunkil ikaru kishchechi ichaq junchik reheb linaleb linashchekwi salihu Colosenses capítulo 4 versículo 12 ha'annaq kawshaq shoqesh chishbanunkil chitzaqal chishkhunil linaraj liqaqwa Dios chan karuna raj nashchein naqna atinak chirish naq chishkhunil naraj nashchenaq sa chishkhunil utnaqahultikali nashcheqi lihu Colosenses capítulo 1 versículos 9 ut 10 renaq kwanqesh khoe kulub chiru liqaqwa chanchaq li versículo 1 naqanaw naq maaqano korush banunkil kyalqajunesqib kwinkana qachaliqa'e no koruh kwichikanak chirish likolbai ti khonqo khonelik chiqish chiqibilqib qanawaq naqhain khunlik angelo balik nimsh kwankila linaruksila babanel resh kolbalrib chiru lishraal lima usaqquin toh sa junchik liqaqangel